Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kani kadai ke Kenhon jongka KSU Sanchnong Area Unit na Southwest Castles District. Kepalawan kiyo siya kani kanong ba Shillong henne kasngi ka khatlai trek mentau naiweng arja katpra. Bat ye kendo ye kinong patai khubor hapo Shillong Press Club. Habakaran ha kinong patai khubor. Kani ke Kenhon hapo ke Jingilam jong President Usamla John Milton Shangdiar, ringkat Publicity Secretary Usamla Paul Deep Tongwa. Kilai tu ya kejing syam jongki halor kejing penterikam ketnat Soil and Water Conservation ha Southwest Castles District ya kawai nak skim kabelatip kum ka sok plang watershed scheme. Kat kum kejing tu kit khot jong ka KSU laong bakat kum kamang pisa da kani ketnat nak kabentang ni ke skim kabaran hadu khatwai tili ki kampen roi. Kami hap setia kat kum kejing te balayo lengba ka right to information. Lengba ka ni ke skim kaldan ru ka ba ha ka ba lamang kerpang ya ki lai spa lai pu arngot ki nong snong jong ki santali ki snong kabadai ke skim ka ba jing rapisa ya ki nong snong ha ka dor san hajar south spa and reporting kamarway. Henry kat kum ka RTI pan lalap ba kini ki nong snong kilayo tang praspa teng kamarway. Halor kini ke jinglap ya ke jing bambiang ka rukom petrikam ya kini ke skim dakatnat Soil and Water Conservation ha ki santali ki snong Bakan ke Kenhon jong ke KSU ke Trekam. Bakan top ya ke senong manat, mau bidan, lu mau ba, pendan lingdo, bat ke senong, pendan solang. Ke KSU kalau aipor sibnai ban pelong ya ke jing token, halor ke jingja ke pisa, ke bakot palat arpu arlak tingka. Balada ketnat Soil and Water Conservation, kamle halor kene, ke KSU kan saya de kue pat kelenti, ban penbori kene ketnat, ban wat ya ke jing sisya baro. Katkum ka skim ke bala mang, kalau ngadu khat pralak, khat arhajar saus pak mereka kemudian ini kepesal ada rilis khat pralak khat arhajar saus pak mereka tilada habang ila ken nak yakini kilai pak lai ku angut kani kepesal gila de banyo san hajar saus pak untuk dikai we tenre hadin bang ila yo ya kani ke RTI nila terkit baro ikin kisnong bakin dipai pak diberi beneficiaries gila itu bagi yo tang pras pak dikai we Di ladangin ken pat mentai kani ka praspak tengka ka iyo kan poi tang kumba arlak untuk pesan hajar nak bentak kini ki laispak lai angut ti ka pemut hang ni ba khat sanlak sau punya hajar sau spak kanai ko tengka ka pesan hajar ngai kum ka RTI ni lab ba la dan kamba klai kani ka skim kumba la omne ba nakani ka pisa ka bani ken pelum kini skim kala poi hadu lai pholak sau spak sau ko tengka di ladangin pe pada kikam bala deblet kadang lut tang kumba pralak sapo jika mumut kepisah batam nang ta kajar ngai kum kaseng apa ngila lap ya kani gaji sya lembakan ke RTI dia ni dawa ini kani ke office ke department bahkan le na ke inquiry bat ban pensisya na ke mentah kini ke jingtre namar bagi lap ba kimdon kini ke jingtre akan dijaka ke dong thang jongi bat bagi ibu ke deadline apo si benai balada kani ke office kamla bat pensyai nimba kakum kani ke RTI kemudian ni habiat ke we pat isinjan tu hampin